O te whaatalo whātui lau whaafonga anga le nei tai au, o si meil whaafonga o talafoa la Radio Samoa. To o tasi le fita ni usila wa whasi o tia a o iai i Ukraine. O le tala mai le ana nafi mai le New Zealand Defence Force ma e whaapea o le fita e whasi o tia o lo ave o naso malo lo le totongia. Po o le leave without pay ma e le o whainga luenga. Reporti le Herald o le wafasi o tio Dominic Abelin ma o se fita e whaamautui Burnham Military Camp I Kalai Steti. Ua mamoli ai ma whaamai senga le Minister o le Defence beheni he nare le ainga whaanoa noa o wo whaapea fita o na o le tala wasau. I ulwa I reporti wasau I tua le o manino mai po le mea na tau le fita wa maliu le tau o lo iai nei le vā Ukraine malusia pe le ai ma o lo fiso tai ma ngā lulue le amia ni usila malona ainga. Wasau le reporti o le iloilonga na whaia le Emergency Department a Middlemore ma e whaapea o lea sa pisi I se pisi e le I masani ai. O le iloilonga lea na whaia whaasanga le maliu o le ngase. Lea na toe alu ilona ainga, muli ai toe whaatope atu I le ulu ti ngā, peitai na tuwai mai wai na maliu. I lea iloilonga wailo ai, e le ianga I sa o le ngase wa maliu e le sitala ia I le kesi pito I luma, I le aso se fulu wono Iuni. Ma o le mafu anga fo I lea ele I whaiai nisi so eso enga muli ane e ilo ai lo na tūlanga ti ngā ina. Ele I whaapea fo ina whaatonuina I se isi e toe alu I le whale pe na te ena le vaai o ia pe tae ono le umi ona whaatali o le taimi e vaai e se fo mai. I lea taimi tusa leo le tu lai tasi le waveao e lata I le lua se launga se ngase o lo whaatali. O le talatalanga lea le reporti o le toe alu ese mai o le ua maliu. Ma ele o alo ai le iloilonga I nisi o I tu e te tau ona whaalele I le whale mai Middlemore. Lea e te tau wai ona vaai I tu e whaalele ai feso o ta inga ngase o lo whaatali vaai se fo mai. Ma o nei fo I fe au e te tau ona matua I manino o lo o malama le ngase. E ala I le ngangana e malama ai. Lea e toe mamau whaatau wha mai le Tupperware ia New Zealand. O le aso tolu se fulu o ke topai whaapeo le aso muli leo le Tupperware I totona New Zealand. Ma ua mafu ona tapuni ona o a afianga wha wau o le COVID. Lata I le 5 tausanga o iai lea pisinisi I totona New Zealand. Lea e sapalaina container plastics ma I reporti e whaapea talu ona sau le COVID. Na tau fia I maletelo sapalai mai ana paanga whaavau malo. E o lava fo I totona o le atunu ele I toe fo I lava le tutu sau whaatau sa iai a o le I sau le whaamai ma le taiminei. Tu umai fo I le tau mawhai ave online whaatau o le mea lava e tasi. Ele I mamai le pūlenga le whaai unga peitai mai le UOL lea o lo au mai le Tupperware New Zealand ua lava lea. Mai le asunga fua le vai aso fo o le ale toe mau e paanga loyalty points ma ua fo I olo e mo o mia le fisoa soani I tuta warranty o le atali lea e le Tupperware a Ausitalia. Ua tofia le fofonga fe talai fo, Adrian Nurafe. O le asana nafi na whaatau tuai le fofonga le maota lea ua sui tūlanga ia Trevor Mullet lea nā loa ia lana whaamawaianga na nafi. O Nurafe o ia lea sa sui fofonga fe talai. Talu mai le lua fe lua se fulu. Ma olona tūlai mai ai ana nafi na ia whaaftai ai le tali tonuina o ia ai maise o le whaaloalo watu inatu. O ia o le fofonga fe talai maori lona lua wa tau avea le tofi ma ua se fulu tausanga o ia whaatonutonuina le ngāti apa. Nala muli, wa saule lapa ta inga e ono uti toilet paper po o pepa o whale le tā ua. O le olo o whaiale te olo o a awhiaile o whai ngā luenga le ST lea nā o ia o lo o ngā o sia toilet paper I tutono le atunu. Mai sui o le uni e o lava fo I pisinisi o lo au mai ai mai fafo e le o mawhaiona whaalango iai. Wa sa wai matala mai le uni o le te o lo iai ono o tutongi e ono a awhiai ma le sapalai toilet paper I tutono New Zealand. Se lau fase fulu le au whai ngā luenga o lo o whaawa o peona te talu mai le amatanga o le masina le nei o au kuso. Tala TV tasi, o lo o moli mawai countdown, o leo ua feso o tae mai le ST ma whaapea mai, o lo o whai mai le isi la lai kawirau, ma o lo o tuli loa pea le supermarketi ina ia aua ne I whaale tonu le sapalai toilet paper. Tala nā o le tae au, manuia le nei aso.